Lada pi ong ba Jisu pen keng. Lada pi ong ba utau ba pen keng ya ka hukum ulong u ba rit ag hima ki beneng. Dan ni ubarit ag hima belai. Ngantip la pi yok semua ni em utau murat apa asyik ba semua wit. Uji sulai kit sokau, kisenram sulai kit sokau, ki parisi ki dom, namar bagi penkeng sin sebeton, or Jisu ong udebir ro penkeng sin sebeton, tambah pem penrem ni at nong bakat matias kot ke besam, ong ini tin ong ni pem syam le pulih ni haga hukum, haba Keretin hukum hane haga hukum kane kot ke kelam thau ke hukum jong Moses ke thau ya ke testament beri mor way pimsyam pulih ne am haga hukum haga testament beri kumno bahaga sesebeton kita ke lendo kida leksang ya ke sing sebeton kida pentingit kida penjeklia ya sing sebeton bat ki long ki baklem jingrem Jisu kli ki ong bare ki penrem ye gini ki senran bare ki penrem ye senran jenga ye ki topat ki lendok ki ba lek ben ye sengi ki ba nyob ben ye si sebeton pim ye kan ma ha kitab Nehemia kono bakhasan la ki puli ter no Nehemia no bakhala kot bakhasan ter do arwa hinla baham to kumno gibru ki the hagi sin sajai ki jiu ki don pat hi ki gentle ro ki wan na tayar ki nong di do kha ki ni ro ki wan ki de do kha kadon ke jing kadon ke khai pateng kadon ke jing kadon ke yo hat hagi si sebeton ki kram sumar hagi sin sebeton bar Jisu ong bat kilong klem jingrem mor kim hap haga jin penrem gai ye gitu pat pi ye klet ong Jisu ka jimot jenga ni por dai bangin pe la Jisu dala diu ong utau ba le yeki on nyo yu ba khoi au ba khra hima ki beneng uta ubom le yeki hukum on nyo yu berit hagi hima ki beneng ke kubor gede Jisu bat ke hukum Moses tingin pule ga lenong ga ba itu uju lenong bakar khot ba khandai ter pi pule Jisu penkia ye we berubah bupang yap silian haga si sebeton pat ki parisi ki dombian ki ong hato kalong anmo pat penkia si sebeton kemot omlong penkia si sebeton Nunggu ga jingjia haga nong bakat kendai impli nong bakat kendai ki jiu ki wano Jisu ki kili yo ki ong kabin em ba yo bru ban pelat ye tengah kabin em yo bru ban pelat tengah ngamti balagi kili lese ki kwa ban pelat tengah namar ba kira ngiak tarai ki ong kabin em ban pelat ye tengah hal nong bakat kendai dekot ke belai na banta no da Jisu ong ki haru pimsyam le pule mo hadu nadu ke bameneng kong kemot nadu meneng kong mo kitab Genesis pimsyam le pule mo kitab Genesis nadu meneng kong ublei ul tha ki shen rambat kentai barul ong na banta gane ga da ubri ong eno ukpa bat ke kni bat kin
Bat unyane bala ke tengah bat ki ne ar kini long kuai gedo. Namar kata kim long shu ar ngai ki long kuai gedo. Namar kata ya ke bau bleu la penyeso tuat ai bau bleu penyekla. Ti kilo omo balai par Moses hukuming u ai hukumingi ban pelai tengah. Bat ban eno eka. Balai par Moses u ai ngi hukum eno kurim eno ya ke tengah. Balai Moses u ong lombait ban pelai tengah. Ke kubur jangan ada gini ke hukum Moses bat u Jisu. Aku apa dia ya gini wei. Bangide ban pule ke Bible hakata kador. Bangin pule ga kumba kelong. Bangide ban nangpat ban tip. Tho uno tho utho sheno umot yeno ukren nama taga Ban nagamanta hagapor ke bakum gano, hagabakum gapor, hagabakum gai gapor tho. Ngide ban pule Bible bumta. Kenang bangin kulmar, kenang bangin yo jishai. Jisu ulong ki Moses shau ai pi gini ga hukum pelai tengah. Namar ke jing ke dono jongpi. Kau berperau Jisu orang ki Moses ai ye ga hukum pelai kurim, pelai sangshing namar ke jing dono jongpi. So, balai Moses ai hukum ai pelai kurim pelai tengah namar ke jing dono jong ki namar ke jing dono jong ki jiu namar baki kuat bani pelai tengah baki langnya kenapa uji su klembong ublei u ai pi ke hukum pelai tengah no klembong ublei u Moses UI pi hukum pelai tengah. Namar kecing rendang jopi, namar kecing dono jopi. Hari neduk menakong hi. Okay. Kamsyam lalong kumta. But from the beginning it was not so. Neduk ba menakong kamsyam lalong kumta. Hello. Neduk ba menakong ubreu unyane bala ke tengah. Manuba ai kata ka an ublay. Hari kawan kawai pat ka an long bait ban pelai tengah. Manuba ai Moses. Beliau ai namar ke jing dono jangki. Baru Jisu wan baru penbait ubatai ia hukum Moses. Lok bai habangi pule ke testament beri ngide ban tip ngide ban nang. Kemudian ayu ke keren kumno ke keren ye kenang bangin ye khle jaktum ye khtim jong ke shisha ngide ban nang ban phya iki. Agar nong ke ba okay. Impe ye ka leno ye ka jingja haga gospel jong Matthews kenong ke ba pra ka gospel jong Yohanes kanong ga pra ga khot ka ban nong ter na lebih pule sherum kadon gawai ga briu ka bakine gi jiu ka bakine gi Pharisee ki le wat bat kilap ya ka ba pot ba kadang klim kira ya ka ye gani ga briu khmat jong Jisu ba ki ong ngi lap ye gani ga briu ha ga por ba kadang klim ga khot besar ngom kumne ti Moses ka haga hukum la ai go hukum mengi ba kum ye kini gi jaj briu ki ba klim de ban panyap de ban len themma me hukum no ki wan gini gi briu ki jiu ki Pharisee gini gi briu jom go hukum ki bala ban le go hukum ki bala ban ki ba kamai go hok do ga jingle jom go hukum e gini gi briu ki pek ye gi jing trot jong ki we ye ka jing im jong ki we ba de di kim jut yade ki perkhat baki biang namar baki yanu jor ga pop jong ki ban ka pop jong ki we te kim yo i yela ga jong ga pop ki yo i be ga pop jong ki we
te kira ye kene gebru kita semua khoi phai la de kita semua hok phai la de kira ini gebru ba ki ong ko Jisu to ong hangi kene gede ga ngilap kene gebru por badang klem me umos su aingi go hukum ba kumi kene ga jai gebru de balan tema me ong gumno Jisu ban pelakor ga khana Jisu ong ki unon preng jopi uba perkat ba don pop halade to ai bo tau bru ulun tema shwa ika Jisu ong wan empat na perdiam pi uteu bru to ulun temo shwa ika habo Jisu ong ini ktin kadungat yeki namar gesmo to pakiro gidon ni jisha gapo mano bom don pop war udah Farisi ubala apa kiu hadu beneng ro udah ni gapo wala da udai ukhle do jongi Farisi taro de udah ni gapo Jisu ong non bren jopi bod ubom don pop len tema te kimla par tema kan mar ki pesde kiyo i la jong pop la jong te ki le no na da jaka kimi no na da jaka ka khubor ka bang kwa ban wanra sepi ki besngap de ini sengap la the day now I mean kalau ngani balai Jisu bat Moses ki persya tolong da pim la da pim tenat ba Jisu bat Moses ki persya tengan ong kumne atau to ong no pi ke ipat te kene kaba kat kum ko hukum de ban thema de kat kum ko hukum ublai hello manu ai hukum Moses ublai so kat kum hukum ublai de ban thema Jisu ban thema ne mo klem thema ka ule ne em hukum joblai hukum joblai kadai gani omdei ban penkhia brio sin sebeton Jisu penkhia ne ule ne hukum joblai siap hang nak lem ong ngam ong bau Jisu ule pop ka Bible keren syai ba ka keren syai bau Jisu ulong klempok Jisu don pop haga siti shogi nong kestiba ar nong koren nong besan khot ar boy kong utau bom syam na tip ye pop la pelong pop yu utau bom syam tip ye pop mu utau bom jule pop ken bom jule pop we ta Jisu Kesti Petros untai. Kesti Petros, kesti ba kabar Petros. Hallelujah. Okay. Kesti benkong Petros no baar korbar ho Who did know sin? Ubom syam lepo. Lemni om syam ye ka jing. Om syam ye ege besniu. Hashim turjong taro Jisu ubom syam le ye pop ubom syam ye pop Hashim turjong so Jisu udah baklem pop pat don pop halade hare pia I kumno im pia I kumno uim hagnong ba khatar jong to khop jong to ga jingjia ka ba ki sundran ki lek khet sok ko bat ki da bam sok ko ro to sngi hagat khot ka ba pra kom gumne namaro khon bri ulong tra jong sabaton dan ki bri berhat kumne kong pe Jisu ulong tra jong sabaton so Jisu
Nakata daw Jisu chong singi sebeton le jing seng sebeton. Oh Jisu le ule jing seng sebeton ho namar ba hatu por kile kilong jing seng sejak. Kamot pat ba umot pat daga balai kumni ban yo jipim ne daga bomlai yo jipim kam don gum kata. Kenapa? Jisu long try ke sebeton dan beri orang pe Jisu te burong ni sebeton. Namar ukam le de ba de try jeng sebeton. Are piti balai kene kami kene thot kami namar bagi senram ki klem burom segi sebeton. Bat ki jiu kyong pe ki senram jeme ki le kat bomon sebeton. Na ta do Jisu ong ngau tre ka kana no patai bi. Ngau tre yang ka ara no. Sudah gibri berkat kumne. Pe Jisu de try jeng sebeton den ta da burom ni sebeton. Kami kene ngot namar ba kim burom ni sebeton. Gisenran kim burom namar ba Jisu ainya ba ki farisi kiban bergam. Saba kamot par ba Jisu masa. Halo. Kamot par ba Jisu i benyu sebeton. Kamot ba Jisu keren benyu ka. Kamot ba percaya ka. Kamot ba umle jeng seng hai sebeton. Kamot gumta. Kabau Jisu ukwa bakan paus kibriu gene. Baki beriu kin yokem gene. Ngamon ye ke jingle isne. Ngamon ye ke jing isne. Om ye ke jing kenya. Kata gade kabau Jisu ukwa ye kibriu bakin yoi. Ubulai umon ban le isne. Ubulai umon ye ke jing isne. Om ye ke jing kenya. Ke jing isne kabau Jisu le. Ke jing isne kabau Jisu le gene bau sya ye ki sendran bakin bam namar bagi tengan. Kata gade ke jing isne. Kaya jing snake ba isne yu we bri upang yap chilian nang su beton tu pen khia yu om ke jing kenya yu ke jing kenya kat bakum go hukum kat hukum de ban le kum ne de ban so sing ni si so la da yap ma makat ba yap ro ha da le ro ngi tengin song sngi ba ha kan ge sngi ngi tengin ya namar ngi ai ngo ame kene ke jing kenya la da long kat ba lo ame ngi pom yo blang ngi pom yo yom merak ngin rakhi kan yam jongi bat ngin lada long kat bolong lada yap makna ngin am ya rap namar ba ngin pesu phai bule pi gene ger kom berkat kom di ngin pesu phai bule lada long kanu wat ada kene ka snok ka thau ke iben nga angu bule ba la kerku yang aman bol bule ulong jonga kre perthe ka kam tre Kerkom berkat kumne teng kapan wat kapan joro hi ing sem namar ba pimut ba pile ke mono blai ta pa no ga lok pa no gi khon gi namar ba gi khon gi jo pi kim ya lejing seng lang ba pi tapi ong namar ga kerteng jo me tra Jisu me ong ga ktin jo me utawa mon ban bot adin jenga to abun len yele de un ba ga jong ni pna uno ubom eno ye ga lok ye ga khonifti ubom eno ye ga ying sem umpat bit balong sunram jonga te pisno kan jama semba na mar ba pi ye ga lok ye ga khonifti ba pi bol yo Jisu ublai sobha ye ga jiknya jopi ublai sobha bale isnei namada jopi Ngia kenyang ngia lek niam ngia ke ngilap ke bong tho ha hukum Moses ke ba tho ba so tongin lek ngin pendet be kata ha kan ngi sngil lo kan ngono ngan jing seng bai dan gibri ki ba namar bat shit reham palat yo blai kepang ga kemi hayeng kepang ga kemi kepang juru kata hare namar ba shit rem niam palat yo blai namar ba i palat yo blai tela long kan ngan itu ime ngan le jing seng ngan pers bhai me trai dan gue ke story by Jisu itu kana ong dan gue briu ba le genti na gue ke snong la hasite genti sha bom sha te haki nong lute te kiwan ki briu ngaku apan ong pikini we kiwan ki briu le jing seng ki pastor
But pitip gay bagi lek yang the top por lagi the top por sedang saya ngatu. The top por sedang saya the samsi ublah. The top manusia itu beriak oleh hoi. Kita gum kita baru Jisu orang ki one way part ulas. Umnepat umde beriu jila jing seng. Udah beriu ubamon ban le isnei. Ubaderu na gawe ke snong. Kabomde Kristan. Una udah beriu bomde Kristan. Te us pelum yo ne beriu besyak bom saktit nanta ulum usat ye jimong jo. But upsum besar baru kem but usumar yo ne besaktit. Jisu uno tau beriu bele ke monu bele. Hagi we pagi khten. Ukrem ta tang ma shu manga. Hare Jisu uno ta pramar jan pi. Tano pramar jan deu tu ga u bayara popli. Ubom uklem jing seng tang bo isne. Ngamot ngamong ba pidai ban nam le jing seng tang ban sule isne labiang no kata kadon na gajong benta pimde ba sung thok bakla ngide ban le jing seng ngide ban pule babal ngide ban dua ngide ban long ki kristan shisha but kabaga poin nga mo ban ong gani pia kenyap aji kenyap para du bele pila klet ega ba pide ban le pila klet ke jing isne pila klet pim yok kem ka ega ba bele mon umur saya suang, depan temau yo tau beriu, depan temau yo tau beriu bekip, betok ding, habis Jisu beton. Jisu wan baru Haji Syah ketu, akhlam manga, ukpa junga akhlam le itu ke. Ukpa junga umon ban penim, ukpa junga umon ban le isne. Ngam sapa, ngam ba uble junga testament berimu de wehi no. Ngam ba blay testament berim de wehi blay testament ma wehi no de ujo blay hare ngide ba ngan kene le ke series ngane ngan ay ptem ane ay keren ngan sekren gue ke kai ke ba lada syam pen kesan ino de hukum te balai paru breu ay ka kata gede ke series jong kene kan sepoi kata kubo oh Nyai kumno Jisu yaki beriu palat banai kaniam murko. Bonsin yen long niam palat haduk pangi. Mlele yap kan hoi stu. Bau blad hoi. Pide balai pol priya beriu to balai le ben Kristan namar umut bau le kemon balai pensop hayo balai. Bon ki berkat unta tang pensop hayo balai de. Yap ke berus tu le you blind kamu Jisu wan baru ngaklemon ye gijing kenya ke bapi ai ngamon ye gijing snake ke kubor report hagane por de ke hukum Moses Jisu bar hukum Moses habo Jisu wan batai ye hukum jo Moses ngide ban snutu ye hukum na gijing batai jo Jisu Lada pisu neksa haga hukum yo Moses kumto pimut baka jimpenim kawan daga to pila. Amin, laya bakala. Kadai banungum ne, ngide ban snoto igo hukum Moses naka nongring jong ke ega bajah Jisu, ke jiap baka jimi pap jong. Ke ega bom yahap, ke ega bom hap hagane haga jiap baka jimi pap Chris. Ke ega testament beri ne hukum Moses ke bom yahap baka jing im jong Jisu baka jing long jong haka jing yap haka jing sikri jo ka jing yap jing pa jo kata ga jing tho dei ban pide ban ong salen ka pide ban le jwa min ne e chwa thara ban sa tho ga ni khot jan thara ga ngam pat sma tho ni khot kalom kum ne tin ko bible ka kan ba ke tho ba ka bible ko Jisu long ktin Kaya kiten ublay kede Jisu. Hello. Yonis nokong. Yonis nokong thot nokong. Ha ka ba man nokong la don kiten ba ta kiten la don ublay ta kiten ulong ublay. We kiten ublay. Kiten ublay de Jisu. Ba ta kiten lokon jado. Kaya kiten ublay ka bom baklasho kede Jisu.
Pihak bang ong gane ketin jom le gane babel gane ketin jom le ni de benang na mardon sipon ki bom de ketin le hang ne so tan ro kuren wan so tan kuren mar le tu ketin mu wan so tan kuren ujok mele kerku parat yo ujok sim ye gespa po jo te un pim me gitu gimana ketin le gitu de ketin so tan ni ong ye Bible bagi ketin ulai hang no dur kenapa dan sipon kiba keren hang ni dan sipon ke jingja kiba is kama kiba so side met ban ye thoro kedon ke jingja kedon ke jingle be ijot kedon ka jing klim kidon ki jing penyak kidon ki jing kidon ki ai hang to kiba pi pule ke testament berim ban na ta kadau la pimnang ban suatu ye Bible hagur kom badai na ba pinang man perkhat pin kala etias na pi ba ka Bible kam make sense harekat pimpat nang ban perkhat pisungai legang tabiam se hobe go kamte laju se cerita da ma bla hobe go tala na sedang pi perkhat hagani ke juk ke pemerintah ke perkhat hagani ke juk social media kani ke peteng jungi kerta jonga kumne samla ki kena samla ki wa berarti keli ki sedang man keli lada pimna man ajuba ki ke peteng jungi kan kela atheist kimla jingseng shu ki samla ki that itu jingla jingseng namar ka khya pala ke jingla jingseng na ki pet jing jingseng ki shok ki saham na ying namar ka dur jong ke jingseng ka dur jong ying mane ke ki sam thya so sam thya dang maki par so sam thya hagane ke juk lada pimna man ai ke juba ye ke perthe ke bebiang ka pateng menriu kan kelalong ka pateng menriu ke bomngek belai om slam show nang ni shmat balai ni khol bablo khtin belai khtin ni khol ga khtin belai ndai na marba baro ni khtin belai bakalong ka khamba ka ba kumno belai u bok kentang ini ka babel bakam jano ndai kumta ni khot ni ka khtin belai na mar baro ka kran Jepang wait Jepang mo bro ta do Jesus Christ but baro ka ba thok hang ta ka ba thok Jepang ju kam do na so mangi khot ka khtin belai na mar ba Jisu wan haka ni khot ye ka ba gade ka khtin belai na mar ba Jisu wan haka ni ka khtin haka ni ka Bible berim testament berim na ketara lo ngkhtin belai om na mar ba kam bakla ji sha don sipung ji bakla no somoni ba sha no kulam let's say kan sepoi ke por ngapan EP ke jing bakla po Bible kam kalau ngkhtin belai kamut ba om dan jing dunam dan ji bakla hang me hang tai kalau ngkhtin belai 4% na mar ba Jisu uwan hagani namar baro ke testament berim tak keren Jepang jong Jisu na Jepang Chris na kata orang ngkhtin belai hello so lada pikwa ban bata ya ga Bible baro ke ba yo bandon ya theology ke badai bandon ya theology ke badai ke theology ke ba khya umdai ke theology ke ba kendrung geram lada pikwa ban ta pide ban bata ya baro na Jisu pule ga hukum Moses na Jisu lalu pule ga hukum Moses bikilat Jisu amin kala bakla lepa pule barok khoi namar barok jing thok jong Moses bat ga hukum Moses bat gino tolpa ki kran Jepang jong Chris so haba pule ga Bible barok when do Genesis do jimpan pa pide ban pule kumne yang shano Jisu bat pule ya barok khoi kaba persya na geng bo Jisu le suki jwakiau na ite kaba pimpat sutu snap jar ka bhagum ta so hukum Jisu bat hukum Moses ngan abi ni jika ba kumno piyo I ba kumno Jisu batai hukum jong Moses ka ngamla ban keren ngene ke la da keren ka shimpor ka slam balat shimet ka la ban keren ka shimet jisni tere ngakwa ban ora tan khindet kum ka ban pan perkhat yang hilang kumno ban pule Bible
hagur kom kebadai kum nuban batai kum nuban interpret ya ke Bible kum nuban don ya ke theology kebadai ngidei ban like no Jisu long ke ktin blai Jisu long ke interpretation jauh blai ya ke perthai ya ke jibom jukut ya baro ha ke Bible ada piklet no Jisu tila pen kluma ngang saptem ini jika dan berkuipi haleluya